lima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Hard to reach stains? Try Harpic Fresh Power Tablets. Ia alalanga I le lalolangi uma. E outou o nātu I le li I ma le fia. O mai outou I ona luma ma le alanga fia. E outou I lo le li o ia lava le atua. O ia na whaia I tātou. O whai I tātou mona. O rona nuu I tātou. O le lafu ma moe. O ia whangaina. Ia wau awero mātou wa tua siri e se lava la wa fio. O le tua lava la wa fio ana na fio le so man Taeao. E pa ia, e ma malu lava oilo mātou wa tua soifua. Mātou atu lau fio le vanga le Taeao, fantasi mula mātou wa tuno o sei, sura lo olofa mula wanga le lei. Whaaftaia oilo mātou tama. Ona o lo wha maoni I le soifua, o lo manto o tunu e misa lo manto wola. Ta o tu fot pon pon malo lo I moenga. Fai se whainga malo lo I pong sa o tuana I antu. Ta e tausi mai pui manto. I lo lava lo famulo o lo fatu no leo e to e whafu isia mai. So I folo o tunu ni fuwanga le Taeao. E mai se folo manto manosi. Wan wha o wino manto tiuto. Tau tuino lo manto o tunu e ana ili tau tua. Male au o nanga. Radio Samoa lima I watolu a mo. Whaaftai tele tama. Iau whaamunianga. Sa mai I mantu o malawa. Rore whaamaoni le tue le liu o lo walo whai tu mau. Mai lava na wavau o I le whaavavau. Matu tutano. Whaafo I vi inga I la o fiolo mesi sili. O e sanga whaia pia mo I mantu o mantu tama. Ato tutano le ne yaso. Tato au malau o fio. Fio mai o nganga pa I te tai na mato o nanga wa mata nei. Fa pe nei o manuia faiva matute e le ngata e le amataino le mato tau tuele nei Taeao e me se fola o whainga renga ngā salo mai. Io le mato o tunu I te tai fa mnui te tele net nu ni sila fa mnui lau fa fonga Radio Samoa mai se fo I le pulenga mlau whainga renga. Io mea o malawa mo le vi ingo lau o fio lo mato o tua. E mātou semo mātou ngasale lo whawha mangalo I mātou wha mole lo mātou tama. Dea le mātou tutalo le tuli nei Taeao
Ia vi ia la ua fiu e whaavavau lava. Amene ma amene.
o le vinga le nal tātou tua, langi nantu le kanesia, e whakasai vai lima, ua whamai atu i foi, i le tātou sauninga lotu te tana lo i foi, i le tātou whaasalaunga, i le nei foi vaenga le Taeao. Taeao le nei o le aso, tofi o tātou lia mai le anga le le lofo le tātou tua, aso lua sifunu ma leono le masina o te sema. E mumon whatara whatu le tātou watino, i ona tulanga whanu prupeina Samoa o e lau mamana, ya, e lei lama se poto ma le futi se vave na te tolo vaina le upenga pēa o ina sua tutu i le tai, o upa ia sau ngatale na Samoa i elu manatu, e le toi tau au whangaina, e la au umona tātou langa, o Malu nai, Samoa whainga e tū mau pēa le avea. Wele au no tāua e whape whuntu e whawhiro i tuai lo tō whaafunga mai, i mauta malawa e le ngata lepo whea lama, o e maua mai ai ni whaawa wina leo tau tō whaipea, ma tau tō matawela lo wala leo, Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo, mai lawa ilono fisa whaasalarau i wiri i manukau nei. Pali tele tu pola la fulafu peola tō auna le nei le fuuanga i mai su yantu le tātou o whainga luenga, e a o whenga i e fo i maaso malolo, o le nei fo i vai tō sanga o tātou i le Kirismasi anga i antu i le tau sanga fau. Ua le mwhai fo na whaawawina le tau tua le sunga le lia o ia tawai, e masa fo tau sala pera masani ai, ia le fo i ua o mai aso fia, taimi masani, e anga iai lau whai ngā ruenga mona i malolonga, ia le ua mō le temi sui le sema manga i mai, no fo i fo informa tau a tua vai le tātou tino, e ana i le Malu le Taeao po le breakfast show, Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo. Suma 5 minuti le o te nei le tu lai ono mare manatu wa mare fua mai whanunga le tātu o tunu ne fo Taeao fau. Ia mai whainga malolonga le pong sa ma tō whanga le pō na pō. E lewa langona o lo tausi pēa ia a olofo le tātu o tua. E le soifua le tātu o tunu. Se yo o mai lava e le nei fo i vaenga o le Taeao. Se vaenga le tātu o tala le tau i le so e pe o na iai. Ia e le folai a matai a tātou fuafuanga ua iloa o la se tūlanga o iai le tala le tau i le so. Tau se vai ngal tala le tau i le so, wha mawina i le official vai tau, mori atu i ante oi, la o ranga Radio Samoa sulima i watolu a mo. Matango fil, tala tau i le so, e ui ona o loo whape fun, wha manu mai, nisi fu i o ao i le langi, ia ae manatu o tele la wavanga o le so, le alangi le nei. Wha so solo atu se wangana nisi vaenga o ki rani neo la whape fun, no to ulu wa solo ai ti munga, i le sulfitu le Malu le e wha mawina i le so, lua se furu ma le lua lona vevela, ma le tūlanga no so le lani il Taeao, i le ono il Taeao le angoto ifo le la, na nei i le toi sfurfitu minute e tā i le tūla e iwa. Se vai ngana tātou tala le tau amata mea ei, fuafuanga foi, a meisa la visinga foi, i am proklame whanga solo, tātou tino, ia au lea vantua a amanta o na malei fua mai le nei fua i asa fau. O le turanga pena iai ia ripoti lungo ala tele leo te tilutilatu le tātou i website o le tātou traffic le Taeao ia o lo solonga le lei e le ai ma se pisi o le tātou awa le tele le mele mai tau atu no na winga to tele la vol tātou truna e malolo le se whara mravi wha mawina e pe ona li potia mai lunga website al tātou official vai tau i le o tavale ma wana tele i le nei Taeao ia nai avanole tātou awala ba wan fo tuanga masani mo tātou ia tautua na ma oe e le whape fu ranga ngola wala sona wilo lang tavale e le lei lava le whaonga pea o le sao sao whatulanga ina ia ai me se fo
o lo mase se la wala fai fo isi na maulu ulu o ana le la va veo ia le na fai ia fo a wor fa sa ina la ta vale ia me sia ki la ta vale po la tu lango iai po le pa u po le ia le taofi po le solo timu vai nga uma va penga ai si langa ta o pe sia ki an po le pe po lo ta vale e uma fo inga ia so via ai fiu tau tongi na isala ia a me la vai fa no va o ia tatou
O lisa le fifi ma le pesele na maunga loa I le nei vaenga o le Taeao ina ua lusful fitu minute le ua te ai nei ia a lusful tolu minute le ua te ai nei le tu la ono I le nei fo I vaenga o le tātou porkalame. Asa lusful ono le utu na ila so na fisa fengele atuno ia malela lolangi a antoa I le whailonga ina fo I o le Christmasi. Asa lusu malima le na ua whaakale nei na lau kirisiano ia ma whapeono tātou whamnatu inaina aso soifua o lo tātou wali o le tua na liutino tangata ala mai a Yesu Kiriso le Mesia ia manatu sa Mose whainga kirisimasi manuia le tātou watino me vo never no tāua toi whamonuia toi kirisimasi ante o tō o malava lo whapefol whafonga mai e le ngata I o kilani mani sile nei ai whapea I foi whafuantu o New Zealand I tuli manu e whakelope o lo whapeona. Tasi mai ilo tātou watino. Sina leo nunga Facebook page o tātou watino whatalo whatu. Good morning, Ioane Alessandra. Le ngata vo ilofu te lenga ya matamua Vincent le pai. Tālo whatu I ante o tau. Lia whale awha ma o ailisi vaenga leo wanga I mai I a tātou. Lalo vi mamati tia. Good morning. Manuia Taeao I ate o tau whamni atu Christmasi. Kaisalina tamati to funga. Good morning from Waimwana Resort Asau. Wo. Hei whai ngā Kaisalina. Kaisalina, yeah, good morning. Good morning. Manuia Christmasi ate oe. O iei fwoi whai ngā malolonga I la tunu. Nene fwoi Christmasi, yeah. Tau mawhai sau ngiu mantua mai mātou. Le mātou te inei. Whātalo whātou. Le whionga ia lau pepe, Ioane ti nonga. O lo whapea fwona mafuta mai nunga Facebook page Radio Samoa. Ea, le nei. E te rei, tau wala whai, e misa fwoi whawhitai a Mosa. Lucia Pesamino, Filia, lo mafuta mai ngai Melpone. Good morning, whamni atu, Christmasi ante o tau. Ia me se foto mai tai anive perenice le sa ai fo uso kako falfalawa ngali Henderson ai afa pele isu ia malo mwe Christmas ante o lua mafele me se foto ainga le malie ia mo to u malama tino peni fa talo fanto Merry Christmas ante oi male ainga o lo fa pe foi o na mafu tamai kanto proclame me se foi o le sunga ia fale tani pope ilunga o le Facebook page and Radio Samoa o lo mafu tamai. Ia, ole tualalo masani lava la o whengarenga ngā solo mai, like sani tātou page, ia ma share antu I a inga mawo, tātou fia whātasi e fo I le nei Taeao. Sinapi whaui, good morning, whamri atu Christmasi, ne fo vanga tātou programe me se fo ia o Loise Fretten, o lo whapea fo I o na whātasi mai tātou programe. Te lelo e te pena mai lau Christmas ana nafi e lawa langona sa whapeo le tātou tau whai maua whaatasi se Christmas fia e ui o na iai fo I ainga o le lawa o te mauti noa o loo whanoa noa le ni fo I Christmas na wala upa ia le atua nisi fo I e pele mamai a te ila tau ia ui o lea o whainga lawa nā sui fuanga nei tātou te leilo lawa le te me wala au melo tātou o tua ia te tātou pauale mea ia wala au mele tātou atua o lo whapea o no tātou tāpena pena mo tātou sauni ia e whaafeiro ia tu ia te ia pea wala au mai ia te tātou wala wa ia ngā ruenga le langi ia ai mapo tu ia ile no whaanga I leto I langona aise ti ngā ina ia whapea wha fo ina ti ngā tāna whatu ma whamunia Christmasi sunga li lia wao tu taulangi a taito taloto mal fatu ia filo ia me se foi ni wa folau tu funga tu mafa ia ma tu tele foi so la tu ainga ia tapunu umala tu uma fatal fantu nei vai ngol Taeao au ona tofel tanto tu el tele fatu foi taulanga ia good morning family for Christmas ante un tau o lo tato ia pe ia nganga Christmas le so e manatu stemi foi o le nei por clame o la tala foi o tato leina Mori o lo whanga whamrianga le tātou o tino, e ala I le Christmasi o lo tātou o ria. Toe whaaso I e te toe. Lima loa, whamae a lo le tau sanga lua o lua wha peona tātou anga I atu I le lua o lua lima. O le
vai tau whinge masangia I tātou, ia, tele ana malolo mai polkalame masani, pero masania I tātou le tio, ringo lau tala, o tele o polkalame masania I tau whaafunga mai sunga le lia o ia tawai, mai sila whionga ia ni o wholau, ia tau sala o le tātou le tio nei, ia ma le breakfast show por Malu o Taeao, ia o le a whapea foi o na o tau le a whaafunga mai le nei teimi, ia se ia le na vai aso lumanai por vai aso I tua te foi fo tato foi la ia le tato ia tato programa per masaniai al temile nei ia tato we vai vanga lava o a foi tu langa pe ona iai o a me tupu ma tu fai no atu tata atu nei musika tala noa tala atu le leina fa soa me uma fa pena ia wa lava le family ina o lau fa fonga mai fa tala fatu ia atalana mi se foi o sionali I man whanau o lo mafuta mai na I Melpone I Australia whaaftaile mafuta mai le nei foi vaenga o le Taeao. Ia, lau pese lea e tātu mo o tō malawa ia o amatai foi o na tāpina pena le malu o le Taeao. Ma ine tamamtina matua o le nā tama meltene malosi ulungali I te wau ia o te tau na ngā sese ia le Malu o Taeao tu ina malo matua ia fitau ia anga malei fua mai lava ia ai lau at fo lo maltato Malu o Taeao la tau
Puni ana vaa ma le sulu i le papa i ngala i le nei vaenga le tātou polo kalame ua toi lua se fulu monono minute o na tālea o le tulai. Fitu, tali tulai fitu, ia whaafonga me fula i le tulanga tātou tala i vai whanua e pe o na whaatulanga ina mo le nei Taeao. Mai i alo whatu, whaafutele mai futa mai le vanga Taeao, whamuriatu Christmasi, mai se fo i o Sala Hunt, ma le ainga, lo mai futa mai ina i Arlington i Washington i Amerika. Ia, o lewa tu a Christmasi o tau. Whapefo mtutuila. Merry Christmas to you all. Ia umama ko ngafi. O toula, ia lea, anga, lewa ko a Christmasi o tau ila so. Ia, whamuni atu Christmas. Po whea lava state o Amerika, ma futa milta to tino. I lewa vanga le Taeao, whatala whati ate o tau. California, ia mese fol to tele le tino. Olo i nai Alaska ma uta, ia, whaatal whatu ia te o tau. Tāna whare i sunga a lefu ma lo, olo mafuta mai dunga le tātou programe, whamuni atu Christmas i te o lauso, whaafutani mafuta mai, miu Amosa, miu F Amosa, whaatal whatu, good morning, Merry Christmas, tai whare mafuta mai tātou programe, o le Malu le Taeao ia i le nei fo i vaenga o le nei aso fo fa muria mi le tu sui fu mo le tanto wola o le na fisa fa le mato Christmasi o i Messi fantasi fo i me le uso ia ma nei fa nau fa lo tala fo le ma nei o se va inga no tu le ia ona na ina o mo mai le mato fa nga Christmasi le mato tu na isa fa tasi fa lo uso nga i Messi saulan matu ta vale i mangele wa mangele le ute no foia to titi lava o vaenga o mana hui mai la ta vale na nafi na o mori mawinai ia fata singa ainga o fale ie te tau lu mafale o lalo la au o iai lau lau o no foa o fai mai iai ala to talinga sua mafutanga ese le manaia. Sa wale la uta vale tintilo atu manaia le vavai atu e tau fai fia uma tangata. Na gono le mafuta futu fatasi. Tasi le na winga manel Christmas. A vape vore fafonga me o tole o i Amerika. Ese le mangaia le melea. Mai na i ainga vole le vole vola vai tele ito e feidoa i fo i ai nei tau sanga. Ya, malaya pe amo le vono te anga i me famnui i Christmas ai pe kilunga lau telefoni ia mai valau famnui i Christmas na ainga ta to wi yo kilani ya masalo vo do telo ta to wa mata fo ona ta pena ta fonga i ni Taeao anga i fo i mutafanga sa uni o i paka ya po fea lava fili ainga o ta fawai o se mea manaia, stulanga le lei, alu tau sanga o whape furuwhenga i mga aluenga, misa furuwhanau ia onga, o mauala le nei a wano tāua, e a ngai ia tā whao. Pau al fautuanga, ta pena le lei mea mautingoa le saunga le mu, mautinoa le saunga le mu o ainga, le ngata i runga o awala te le vavame, au no whanga le a ngai atu iai, a meise la vai mta whanga. Wa ai le lei tātou tina, ia mai le lei nei whanau na inti. A o le sami, e mautinoa ti tau na istanga tamatua. Ni ki fu ua ngofo e o kawhal papakiu. Ngalo ia te oe, la o tā ele le sami le tamaititi. Ele i loa lawa e tātou, whalawe lawe tupu whafose. Ai le lei le tupu angi. Ia a lai tā pena le lei tātou. Nei fautuanga na mo tātou o tino. Ai amui oi pa va penga matango fie sau Christmas ila so na fi le so a va pe fu nga wo minga e to file ni ile ai si se pore ai i oi i kal nga ku langa luka ko i aso malo no makua i fai la vole malo no la to ku sa pe ala i fu ni va e ko mo e uli ngosiki a mo tato ia a uno fale e to to na se malo Taeao mo le tu ina ma le lo matua ia ona fa se kilo ni singa luenga le ne yaso
Loi matua paula me le tātou pesere na wivi inga loi matua paula me le kane sia whakasa loi matua a paula ino te sufitu minute tala o leitu la e fitu. Une galo le tātou o tunu o le ua whakasolo ia le tulanga peona ia siaki fo ia leo leo lungo la wala tele. O le vaiaso le nei lewa amatali ai ia siaki na ai pe o le leipe polo ta vale siakinai pe iai laisena i lantou o lo whatauteia ta vale lungo ala tele ia masiaki ai ma le au whewa i fo le a ona na tūranga le nā leo lo whanga solo il te mile nei whaisi pe tolu e vai aso le whanga solo pe masina antoa o vai taule neo aso fifia o le wha moe o le mtanga luengo leo ina ia vao ia ni wha lave tutupu mai ma wha ono lamati ele soifua tangata lau tele. Ia, le lein wha minatu nā mo tau, tātou uma, a wha peo le lei pepo lau tā vale taun wha isa fuafuanga, a wha pea o le naite i noa te whasua vā, a wete tangon foi ude o lau tā vale. Tūlanga umana o leo lo whanga. Soro malisi mele ai ua tele lava ina mai tawina le tele o sala i mauai. O whanga leo le telefoni. A le nai alu lau tā vale. O leo. Ua matua ia o ina le lei ai le mata i tuina o tūlanga whapea. Te i al tāwhi o lau tā vale whapea o e leo iloa te leo. O le nasa e tala noi lau telefoni. O tūlanga nā. Ia, malisi la lea vahenga tā ua. A i roi le so loi sene. E sili pe atul tā vale e avel tangata o le nao lo whaia o lo iela na lei sene. Manatua e whaasala oe pe a e whiruai e le ai so loi sene. Ia, e le tau te toi tau whaia tua ia swamtalanga ina tūlanga. Ai wā whea i se tala le Taeao ma le Malu le Taeao. Ona o la uanga iatu mtanga luenga le loe whataua o la tu tiute le whainga o poloka i le telo mga hala i tu tono ni usila antoa i le ia mata i tuina ai awa ni tele ni soifua mai mau i le nei fo i baitaua so fia lo whengai mai tātou tala noa la tūlanga le mtanga luenga leo mai tauina i leono masina talua i tasi tesi ma le 5 miliona tupe sam whanu tu whatasia i sala ia i lātou fo i speed cameras. Whai ala utala i le cameras le i Great South Road i oto tua oi fo le lea pitonu ule i ngai oto anga i atu i otara. O le ngā camera, sole, o le matua tele o tangata e mawala tu sala le camera le nā. Ia, e le leiri whaetete o tātou. Wa te tau whanei mei tawina camera i mga ala o vaenga lo e au mawai, ma vaenga lo masani ona e ngā solo iai, i lungo a wala, wa te tau whanei mautinoa. Ia ma tātou leo le tano le anuanga i Waterview. Ia, e valu spulu le sao whatulanga ina. No na winga a o watu le valu spulu. Ia, ua maua lau sala. Ioi. E le whapea vole le ka whina ka vole kongotano. Ai ke ira vai le momole ato lau sala. Ioi. Pu e le camera, senta tula i ele i le meli. Ia, o ngā e tinga ina fu i le titongi. Fautuanga ia mo le atino. Nei vai ngol Taeao ina ua se emeli tatu taimi. To sul tolu minute tale o le tulai fitu. Whatalo fatu i tuila tofa i lunga Facebook ala ngata ilea salahant ia ma awa tama pese. Whamanu iatu Christmas i ate o tō malava. Staimi tala tātou leina o na tuatu fule la vanoi la tino e moli alo whaanga whamnianga i le neita. A wape o ngā wai usu o ngā fo i te lo mano lo whamaloa ti ate o tō ngā lue. Ia, ngā lue mai e whafunga mai au tāta atu nei pese. Fa alala ma fa seki mani e foi ngā ruenga whengai mo le tātou. Tino!
te vai o le sua i le samani. E le ngalosi o loto, lota i e tau le so, a te le a i le savali, i wasa vilingi ai le patani, i le toe se fia fia pea e te i ka ua ua maata vea. E tata le fia mana tua, le kalo ne nā muleanga, tu mua tau makua sua, e tawhei foi le whatawhata, le kalo ne tau whase e whapi o se manongi o se mea e ze. Talo whai a mila, o toi lili mai foi, nā vengi usila le sitima, e whape lava ua oti, mila mai whawhia ula, na e whakiti pai le tanga tusuka. I leo leo se le pauia, lo suzu i papalangi, ao i la tiute, e tai toa lua i le vasi, no la utu a whana whana e zoa zolo, i le lava. Kaisa mai lau masa, sola la visi a mani, o vea au fola folanga, o le nei la mai kakali, me se dia lota pau pau, i le malu mai o le tai Taeao. Whana nā Jerome Gray ma le president au ata mai le teine ina ua toiva minute o na tālea o leitu la e fitu whātalavantu ia aua tama pese ma le ainga Merry Christmas to you all mai se foi ia Miriama i se tolo lui sole o le pesta lalea ia tālavantu Miriama me se fosi whanau whaftele mawhita mai le niwanga o le Taeao family atu Christmas ia toe me se fosi tatu tina ia tinei ia ma tu fine ali wala me se foi o roso ia tala ia ma o tu umara wala foi tu atu ina tatu ainga ia whaftele mawhita mai alo e telefono ia mai le laumua o kilani o tara ia whatala whantu family atu foi Christmas ni vanga o le Taeao Kaisalina, ia ka fefe iau whainga kaisalinga wea o Samoa. Manga kua mai mātoma muri anga tele sera, ma le whiunga tia akono sa ngele, ma to anga ia malikako au vanga umara varanga pe a whailau malu o Taeao ile mai moana i ngā iwhea. Ia sau, o ka fefe me wo o ia Kaisalina. Le lei, o le ma fofaua e whai atu se fautuanga foi lele i tūlanga foi la tōne malanga i Samoa. Nau mai tawina i nei vai aso na tuana i atu nei. Nisi nanga i atu malai wa lele peitai. E o atu watuai. E o atu watuai. Ia o na fiulea e tamu whai atu foi lele i vaenga i ala tau te Shakina tusi folau. Ai ta selta la vaenga lena. Ua le isia wanoa mo la tau o na utua yantu.
o le winga o le tala. A whapeo le nai te saungi te malanga i Samoa, lo na winga i te tauna e vave. Vave le malai valele, at least to e lua i tū la. Alu le whainga malanga, wa e te tau na i ein malai valele. Fua le le au ato, fua le le au pusa, fua le le TV flat screen ngai anu ma oe, fua atu e mal pusa aisa, o a mea uma, i siaki roa mautus folau. O na e anu ala ia le te nofo, ma e fia, a we mauti noa, wa e pasi atu mal vaenga le na ua wha mautu ina foi lono foi tono le valele. A wane e manatul te tongi lo pasese, ma mawalo no foa, wa lavale na mo oe, e mauti noa ai, e te alu le whainga malanga le valele, le ai. Mana tua so se whainga malanga lava, e iai la tau i lungo le lisi whatelitani. A whapela te tua iatu, ke lo aku peto i 5 minuti alu le va, e ke lo aku a, ma avelungo foi lesi tangata. Le anga o tula fono tau whi malanga inga, pe a whapeo saoa. E te tauona e iai le malai vaane le siaki lea, la wato siaki au pepa malanga, e to tonu, to e lua i tūna, alu esen whainga malanga. Ia, e le ala le vave, pe koe kolu i tūla anu malanga wa en malai vaane manai ale na, siaki, mea uma, mautinoa lau no foa, au mai a lau pouring pass, ia, ngā kua mai ala i le McDonald's ngai ngā le au Kaforo Warehouse, koe whai e ngā le ti matalitali e le tit wha atari e le taimi, e te anga i e te tonu, e le whalele, a la ua mautinoa, lau no foa. Ea, le nā, tūlanga nā e whautu atu le tātou tino, ina ia mautinoa ia fo tūlanga, o mea lawa e mawhai ona vāo ia, ia, e mea whai ona vāo ia. Ea, leisi whautuanga mō tātou, o mātou ngā ruenga fōle mātou te ngā rurue ai council, le vea e mātou ma local ports, e le fō mālo mātou nei taimi, a le wingal whamtalanga, a iai lava ni vaenga fōle le mo mi ai ia le whesoaswani, a le council, e le mwhai lavanga tāwhia o e te i lo wala au sao le numela, e li poti ai ni meo tutupu. I no fuanga lo au mawel tātou tino. A whapete wa ai o lai matua i alu si sua vai lumo se whale. Lai pāle paipa. Tūlanga whapena. Ea, au e te alu e, au e ki mga kuwelele e le tāua le ngā tūlanga. E tāua. E tāua le sefer sua vai. O rana winga, e mawhainga e vili le numela le kanso ma li poti ai. A whapefu o isela au pa o tūlanga uma whapena. E whaono a whaina i le whenga soloa i o la tunu. Ea, e mawhaina e wala au le numela le kanso ma li poti ai pe a whapea o le nala au o lo tui tutono le whanua le kanso. E oi, te le vaenga whapena, ia whapefu ua le maua se fide mōto a inga o no le malo maloa ma le soonga pisa utua o i whenga pāti o la so fia e mawhai fōiong e tango i li poti i le vaenga le nā o le noise control. Ia ngō atu whelo tangata nā ia o nā whaileo ana tu whi ngā ruenga e tu mama ina ia tūlanga. Eo e whautuanga nā mo le tātou tino e le leo na tātou ngā ruru e whātasi. Ngā ruru e whātasi mo tātou mangele ia e mawhailawa na tātou ngā rurue tō telefo i o tau sida fia i a no mela e mawai i a mātou te tō tas o lo whapeo na ngā rurue mai e mawhailawa na e wala au mai a whapefo mo mia i a le sosani al tātou whaipule e a whamaruru atu msalo nai wa tapuni folo fisa whaipule nei taimi e a e se taimi e to e te tala lea ona whaifola i leo nā ngā i el tātou tino. Ngā e tau te sila fia o tātou whaipula i mangele, so si te mea te anua tuai, e le mwhailawa na te ena, tali atu lava le tātou ofisa, i le manaonga le tātou tino. Ia, whapevo i nisi whaipitono, o tara, maunga kie, manu reua, whea lava o lo a whio le tātou tino,
whaonga ofiso tātou whaipule pēr whapea o iaini whawhitauli ua tōtu ngā mamo miai se whasosani. Toe tasi mala awha minute on tāle o le fitu o tātou tala mai vai whanua. Ire ne foi vaenga le Taeao ai pena o whaiatu toi whamanu atu Christmas i lātou umala volo mawhita mai lunga Facebook page Radio Samoa malanga YouTube channel like sane iai msia atu i le tātou o tino ia e tātou te hewa whātasi ai i le nei vaenga o le Taeao. Ngā tāle tu lai fitu. In this update, one static speed camera near Wellington made nearly $1.5 million in the first half of this year. Our newsroom can reveal the camera between Glover Street and Newlands Road overbridge on State Highway 1 issued nearly 20,000 tickets. The next two highest earning speed cameras in the same period were in Auckland's Dome Valley and Waterview Tunnel. Lachlan Rennie reports. AA Road Safety spokesperson Dylan Thompson says international research shows speed cameras lead to a 20% reduction in fatal and serious crashes. A police spokesperson says speed is the single biggest factor in the outcome of any crash. Speculation over the cause of a plane crash which has killed dozens of people. The Azerbaijan Airlines flight caught fire while attempting an emergency landing in Kazakhstan. The flight was en route from Azerbaijan to Russia but diverted due to fog. Officials from the countries involved have stated different numbers for those who were on board and those who survived. Former National Transportation Safety Board General Manager Pete Goals told CNN the aircraft was clearly not under control and a bird strike is only one possibility. An aircraft like the Embraer, which has a very good safety record, can fly perfectly well without one engine. So there might have been other damage to the aircraft as well. A dozen inmates at Waikato's Waikaria prison are facing misconduct charges after being caught with homemade liquor on Christmas Eve. 10 of the inmates are now in solitary confinement and 2 have been moved to other prisons. Prison General Manager Jim Wilson says the unit was temporarily locked down but is now operating as usual. An escaped prisoner's whereabouts is still unknown after he got away from corrections custody at Waikato Hospital earlier this week. 48-year-old Damon Anderson was filmed shimmying down a pipe from the 8th floor, not wearing handcuffs and in his underwear on Monday afternoon. Police say he isn't considered an immediate risk to the public but urge people to report any sightings of him. Corrections is undertaking a review of how he managed to escape. That's news. The Breakers' shooting woes have seen them fall to an 8th consecutive loss in the Australian Basketball League. The Kiwi side shot 50% from the field and just 4 from 23 from the three-point line in their 97-82 Christmas Day loss to the Jack Jumpers in Tasmania. Coach Petri Koponen admits there's no easy fix. Player with the confidence is different than player without. And for me, the shooting is most important skill in basketball. You can play defense, you can shoot the ball, you can have a great career, but just need to be better, nothing else. Meanwhile, the Illawarra Hawks have consolidated top spot on the ladder with a 111 to 108 win over the Sydney Kings. Australia is looking to explore deep into its bowling arsenal for the Boxing Day test starting this afternoon against India in Melbourne. Mitch Marshall is expected to play a much bigger role on the MCG despite only bowling 2 overs in the last test in Brisbane, while Victoria native Scott Boland has come in for the injured Josh Hazlewood. That's sport. I'm Alistair Wilkinson.
Waino male pese Samoa le na siva Samoa mixi le neva ngal Taeao fitu minuti o te ai nei leitu la fitu fatu i se uso atu ina Juliano Price mi se foi o la whenga renga mafuta mai na i le Auckland Port i na i Aukilani malo ngā lurue malo le usu nisi a fo le walo i whenga malo longa o nisi foi o lo whenga i pēr ma whaawau ngā luenga pēna masaniai whaatana whātu i ante o tōwha mreatu Christmasi me se foi si vaenga leo sori nu usai pani runga Facebook page of Radio Samoa. Good morning and Merry Christmas to you and your family. Winnie Fareti no mea Josefa, Mavis, Tinielu, Maleainga. Whaatana whātu i ante o tōle whiunga i ala au pepe. Le va pe mai va feta vali e pakai dungo o wala luma whaleo a inga ma poloka i tangata i e sawa vanti. A va pe aro ngai paka ngai sa ole paka. I alongo i ngai li seme a paka ngai se vili. Vili. E no voi al fa ka mana paka se o tamane. Mi se ai lungo ka kolenga sa sama vo ia. Ia le ngā. Malai ulu to uta, alo fatu sis, Merry Christmas to you, and Kills, fatal fatu, vaften mai futa mai, ia, aso pesio Yosefo, so le ka alo fatu ia te ulua, famni atu Christmas, ne vai ngol Taeao mal tato por kalame, ia, talo fafapto atu lava i le, fionga me te fai pule, ne fionga ia le maunga, Lydia Sosene, me se foi le funga ia foa ma le ainga le vai ngol Taeao fa tei le tour soi fua foa i lo funga me te fai pole ma se foi le fenga ye matute fa awa wino vala wina ia wa tofi le tour lo soi fua e fenga ye foi ia mo le tato pito nu au le lei io matango fi o mangele o mangele i lang fa penga i kongo i sila anto ai fi lo la fa penga mangele ya se umara ka le ka mo tu yan te oi fa me ai si o tala le la mua o New Zealand ya se mo ka le ka mo tu fa penga mangele o ngai lo le ai le aina ele mimi kasi si mangele wanga wenga fenga ibena tunu le Taeao ya to tonal tama mal to ina mal lo matua fai se manu Taeao ta pen ia o fai antoi ai te le ianu e fai si fe au o se vai ainga taua tasi fo le nei vai ainga taua o le malu o le Taeao yo manga ia le pulo fai fale o i fale fu fruit shop ia fa te watu ngai fai e ma le seiko ia apa pepe fo lo le mar so fai ia mola msinga flour for the fresh bread ia kamara ngaluwa ngai tau sami ngai ma ngai ai fai el malu tal to ina mal lo mtua mai se foi nei ainga ia ni se foi ainga ngawa makang ko tu la lo nga mu me ainga ko mai ngafi e uki ar kama mafa ia oi e pula kama lo mtua ia ia Ua sfulu minuti leo te nele tu lai fitu fa malo atu te fa talvatu le tunu ma se o tole na fa ta ma ua mai ia le fa salunga ma le programa Malu le Taeao Radio Samoa se fulu lima iwa tolu mo pesele nei mo tau Hey,
Talofa Samoa Waule ne yo kasu tialu Awal suia lingila ula kio Aeva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela Sfulu 5 minuti leo c'è nei leitu la fitu toi fa fero e atu tato tino e manatua o malolo ia tato proclame per masniai i Taeao su te tasi meso Malu Taeao e o nisi fu proclame muli mai o no lo fiangai tato maso malolo o le vaitau o aso fia ya o lo fa pe fo ila ona malolo te matato proclame mai to watu le Taeao ni sa fi anga isa mo na fo fiangai ma fainga sa fai fa foto va ulu mo fa foto va ori ni so afio anga ya fa mo ngali le wole na fa to fa la ima fa ta to otomo fu le ainga o le lai me te watu ni so afio anga ya stemi o fa ilo atu ni si fo yo nu o lo fa pe ona fe ngai ma la to fa nga matai le nei Taeao ai a fa pe ona te ta pena isa mo te alo fa ilo so fa matai ya amu ia oi mo batu fa tu tuanga to ainga ia joy e te tula i mai tau avel mta fa yoi o se tasi te ia ainga ai mo mia lava e ainga ni te tai fu le alo lofa ni te tai fa mo mo le tua ni te tai mawele file mua ainga mo mia ainga ni nisi papale mai matai e le fa pito le vai e le manatu fa pito na uia mo ona uso mo ona tua fa fine po ona tua ngani fo ai fa sa fu ai fa sa la fa tutusa ainga poto i lana vai ya alo funge le tua tatu o tlu i lan to lo fia ngai ma fainga sa fa ile ne ya so mi se fo i lan to o fo e fa ya auto matai ya wa vai taune nei mai tau ale nei e tele na alo ile tino i ana whenga whiwhiringa wa ni se papale me sua whawainga e au mana tua ise uso ia masunu ma moe maranga atu fone Taeao safe trip i Samoa o ile uso ia na whiwhingalo le tua i whenga matai no tua ainga papale mai sua o whape foi ona fau ainga e whae e antu ia maua to wha fulu mai le langi le to wha i le loto o le to wha e manuai a inga le polo lau wha tau tanga ia misa fo i lanto malawa o lau wha pia fo i le whea ngai malato whai ngā matai tali pese lea mo oile tama ma tina matua o lau wha fonga ma liwa hanga le tātou polo kalame ia misa fo i sitemi o le tātou wha tālau wha ma wha whiroai ia i lanto o lau wha pia ona wha fonga mai maota ngase ia po ai fo i o tangata matua. Oh
lava tia roa ua tatalai na nei le ua unanga e veni mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Ti mana malana tautua matavela i le atunu. E lefe siringia le au nanga wha malia loto. Angalu mare mana male au whai ngā ruenga loto fe soa soani. Tau sa fia toe mata ata ata. E te tali tonu lava pe a e susu mai. Wha tau sau ta vale i so si tu a inga o ta vale. E matua e mahofa ma e fo i lau a inga male fia fia. I le lau fafonga fia fia lana au whai ngā ruenga. Fe sili mai ona e tali tonu rea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava. Ole ioi. I'm here without you, baby. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Taraflava o David Tua le nei. Olo e whaafonga mai pe le Radio Samoa. Tasi lima. Samoa ia manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Sina matau tia ma le pese le nā sai le amatanga le upo le nā le ana li utino tangata i le ansona. Na fin tātou whamana tui nai le soifua mai o le pepe le nā le Kresimase o le Mesia sa vālo ia o le tua li utino tangata le nā. Ia, le umo le kaku aso malolo i le so. Hoi, o tōle nai whai ngā ruenga o ngosai. O ngosai, e kua le lei mol whai ngā ruenga i aso fia. Oi, tua le lei, o lo dato iai i atunu o e whaingatai o ni atunu. O le manero a mea uma. E ranga vale manero, tau matau, o le swase e lengi a mo mea kako. Mu ia la tau lai o e tawhawhao. Lai o e evo le ne fui vai tau. Ia, ne eise me le angai. Loto mau valo ia, lo mafuta mai falandi. Familiatu Christmas i ento ileuso. After full mafuta mai pela and te vita Maria Christmasi and good morning to you and your family. After full Oliana malai simi malai imi semu Merry Christmas. After mafuta mai yeah like sending it page tato radio Samoa mashiatu nei wo mainga tato musika vatasi tato eva vatasi full vango le Taeao Ronnie famalo after mafuta mai familiatu Christmas. Ja, familie van tot lever Christmas le fionga le swafa ya le Malu. Ja, me se foi telenga ya tongia le misio tau o mai futa mai ngai. Mele Pons. Mele Pone ya stania, mal valtu ya Maria. After mai futa mai ne foi vaenga o le Taeao familie to Christmas. Ya te olua male fanau. Ja, me se foi o to umalo inai mele Pone. Mo lisi vaenga le mai fuka mo le vaenga le mai fuka mai Samoa o ka fefe. La sunga ya alolu sala ma Rosalia. Ngai foi le lato Malu le Taeao le Malu o le fale o ngai nga le fia. Au ka fo le mongo fia. Aro Malu la kai o ngai me. Malo va tele mai futa mai. Eo, ma ngai o tō ngai ko ke whasavilia e le Malu o tātou lauwhanua i Samoa. Ia, mea ngai le i le kua le vaola. Ioi, o roi aso fia, ia, whangaruenga le aso i te tausanga antoa. Ia, o roi aso fia, ia walu loa ma le tāwhaonga i Samoa. Ia, mongia le tāwhaonga, mongia fo le Krismasi ante o tau. Oi, ma ngai lau tō Malu Taeao, o po ai ngai kuka ia uko. Whasea i asinga. Alo fatu, Malu kuka ia Olivia, ma lea unga sese, ia a o whia ngai fui mata whaonga i nā. O le whitalenga ia Saimonga lotu, mi se voisunga le whaiwhau, ia lawama, haftaile mafuta mai le tātou porkalame. Whaumri atu Krismasi. Ria te latu Krismasi. Whai si pisi ana na fia, o le mola vano e o tuai. Ia ai staimi o atu e whamuni atu Krismasi ante o tau. Me se fo ilpa ia maurunga nai tō le tātou ainga. Taito si manu tu le funga. Merry Christmas to you and your ainga. Whai se maru le Taeao. Ia, ona anga i fwere au masani. O leo to e lusu varu minute. Ona tane o leitu la vanlu. Oe le te sauni te alu i Samoa, whautuanga masani mo oe, mautinoa, ave au whala au. Ne vai ngala le, whai melila ko Malu kai au kongol whareo. Ya, tau kua ngā umavoiloa, apai le ako whala au. Ya, o le isi me tā ua te le tātou i o i Samoa, i whamoe ngā ainga, matai, whai poi ponga, aso whanau, umsanga, whautwhanenga, e tā ua ia o le tausisia le lei ma whautangia le lei, tō langa e malupuipui, e sui fua maloloine le tino. Awa kia rakuroa e sa sao le vai paipa, hoi le ki le paipa, ma ia nei whangu vai ngai whanta wantu, e tua iai se kau whamasangi le titi foi le vai le tātou tino, o le koe kusa le tūlanga peona iai, e nei ase se fia pālangi. A pui ngā mo tātou.
Oi, au fo ik so nga kango kele ka mo fa fa kau. Ya ka fa la wala, e o masange ya ta to ila au tanga tala yo tu nei. O le va tu ila fo tuanga le na. Oi, ya mauti noi kuka le ta mo fitanga. Ina ia marpu pui e ta to mai mai o le tino i. I ma o ki sanga kango fo inga me o me ai. Hele le ya le tango fu ia. Ya ma tautu na a maua oi le mai fo ile lo suka. Ma io fala au awone ngalo nga ave. Yo awone nga mauti noi te alu ma ave o fala au. Pita asi lungo le tato Facebook page family atu le tau Christmas. Ia te oi male ainga. O le toi tu lal por kalame o la tatalatu fo ile na tino. Moli a famnianga ma lo fa angol Christmas ne lava tatu te i vai tau Christmas. Mo la tu uma mafuta me America, Merry Christmas to all of you. Po fair lava state lo mafuta mai ai. Oi, e la pesele o kango su e mai ka kumo o ko. Ia ai wale lei, ta fa tol pesele mo sunga ya alolu. Me se fo io Sara. Ia ma sadia o lo mafuta mai Samoa, Olivia. Ia, fai ma pua no forte ne kuka ai aku au ka fao. Fai le kuka ai se kau sami le kuka la. Le nei, alo fatu ai nga umalava ma wolo mafuta mai, famnia te o tol Christmas. E le nei foi vai tau aso fiolo tato iai. Italiana, my love, fear, yeah, it's oh, I never, where am I? Yeah, tell me, oh, shut up, I must sit down.
Waino male pesele na le tia maa se umanongi I le vanga le Taeao to ilusu tasi minute tale le tulai valu fa malulu atu le tulu tale valu le ale inia tatu tala mai Samoa ono lo o faifuse malo longa la tovia ale tatu uso a fasa le lau ia tele na uina mai tatu news po tala I me tupu le tulu le fionga I le aloli anga le mana utanga vai tipi utanga vai o la atu moes fa pongo tatu tala tu sa mai Samoa pe ona masania I aso te tasi I le Taeao a Taeao so Taeao la o la atu mawai la atu fa fonga le tunu I le tatu tala mai Samoa la unanga masani le fionga anga le mana ia pe ona tautua mai ai mo lo tatu tunu 12 minuti ona tano le tu le valu fa tala fatu ia time masani male ainga pita asi family atu Christmasi ma ia te to uma mne to ainga luanchi male ainga ngai singi a weka fe le vave o fenga luanchi alo fatu family atu Christmasi ia te oi family luanchi on makwa veve la singi oi no wala awatu ana nafi family atu le Christmasi singi family tolus fulu lima le mawolonga vevela o kafefe ya ono sai tato ina o paua fo ka vidinga o tal tau ia ngai vai tau ya mato yo kilani le so lu matango fiele la mafana fana au kilani o le Taeao o le avelo penga te tau pe afa pe o ngai pel tai a afa pe o ngai sua ya si di alan fari e si di alan fari e le kiringi ngaluenga ia mai Malu pui el soi foi tato e afa pe o ngai pel tai ia o I kai pe a koso do penga te tau wangi fa funga me le antunu o furanga ngai o mai au ka faula ngau ka fa ia ai tala tu o lo faiva e ka unga ka ko ngai ke mingai a maua le ia le pitonu o nei au ngai ya makua I se ki al vai tau ni le nai ya ho to umai sini me le pone Brisbane Gold Coast Cairns Felicingo Perth mauto uma ngai Australia fatal fanti ante o do a fai wa vivela tele pitono ki le air condition a fai le air condition sa vali le mol ka kuie mel ponge o le mol la fe foi fountain cakes yo ka mala vorga le va mol ngai ke mai fale ali di ara ya lu ala ka va fa e ka o mo kwa mau yo ai mangi ngai ngofanga ngai fa malu ya ya se fa ka ngai fai ya ka ko wo al ka ma vo le lo ke o lo te antu le o lo yo ai le lo fa ka o lo o ngai ke yo ko ngai ki fa ngala ko e condition ki fa malu lu ai ya o tate e foi vai tau e fai ta longa kirkiti a tournaments kirkiti nei New Zealand me se o kilani ia le ngata foi lea o ta longa maftanga ikalesia yo ya fai le lo paki vai le lo paki wai PCI ole ta longa le fifi e tato I nei ke le foi tamini sanga ma to nei o kilani kirkiti o wa ia ole to ta longa wa tau lo sini lunga la paki ke fa nga wa e se fultu en ata longa ia wa ule wo a makanga so ya Joseph Paka a makanga so va ya kulkalinga a lupe sori ai a Joseph Paka la ule mari to Joseph Paka o skalingi mangaya tala no la il so fo ole Joseph Paka se tu lo wal pa I so fa matai o leuso ya nga usau ngia tu lang fusuang ya fe puati fusu ai le fusi volio le IPF fusi le lang au matamata tu ile saunuanga sunga ya tol tai David tua po le fionga fo ya fa mui na mania lan fa mnianga nga wa mai mo leuso ya tato te talo ina ia manuia lea tama whanau o na tunu awai kasi al kanga kasi sier fua ayang yang iele ngoi fia o mai tato oe tano sia
ia manuia fa moe a le saung a leuso ia Joseph Paka se vane pa i suanfa ia o se fifianga fo na mo tatou tino le lei tatou ia mafuta mai le YouTube channel Radio Samoa ma na Facebook page like sane ma share atu le tatou page tele nisi tatou te mafuta ele nei fo i Taeao Taeao mafuta mai i Otara a mi se fo i o ento ma ainga fatalo fatu ia te o tau manato nga ua fai fui sa o tau maru o Taeao ia le lei fa muni atu le Krismasi i na ia o matutua tolo masina na ngate leo maruai ia fa mau fo i maruna sa muni atu Krismasi ia te o tau ma sa fo i o le no fa swafa o le tatu ainga ia e uiere i Mose teimi o tuai ia e lava teimi o le a titi atu ia o tatou whiloa i le lofa maleanga le lei o tatou tua. Ua se me tatou teimi to 5 minuti na tale o le tūnai vanu.
O le pesele na sawia ta aleanga, mai i le kalese whakasa, loi matau a paula, e na ua semel tātou taimi o tos 10 minute o na tāne o leitu la e valu, si vaenga le mafuta mai lunga tātou Facebook page Radio Samoa, tūri pesione, pamuni atu Christmas i mai West, Massey West, sole, o ngā lenga whalimako ki disi masi angafi. O ngā i whea, i ngā i Massey, i West Hapa, ngā whalimako ki disi masi angafi. Juliana Smith, whamuni atu Christmas i ante oe, o loo mafuta mai i whea. Whalongolongo mai nei vaiala i Samoa. Mano. Oi, le lau mua plaki a kako aula kapi malosi. Tama matena le ula lei, whantala whatu i ante o tau. Rocky Rampo, whamuni atu le Christmas i whaften mafuta mai, me se fusi o ainga. Maria Tapi, whamuni atu le Christmas i ante o tau. Ke ofo pe ale atoa se lima se fulon kako share kako kai aole. A wha pēra o le ngai wa e ko mingi mai. So, karo atu le nganga maula, kango e likes ma share atu kako page. Ke lengi si kako ke vai vai. Ia, o tatu iei vai tau le Christmasi o aso fia. Teleprograme Radio Samoa pena masania i Malu Taeao, msunga tawai meni matausala o tato le tio, le whiunga ia niwa folau, ia emese foi o ilato umalava. Le aile o mwhainu wha awol te mili nei, whatua ato e foi mai, pe amae amano longa waso fia. Ioi. Ia, a o matoula le ae anga imai, na ua mano lo isi ngā ruenga o lo matou ngā rue ai. Ia mako mai lo lai e ngara kako mai ngara kako wevu ai lunga Radio Samoa. A iaiangi me kupa fo sei wolongo atu le tunu. Ioi, otherwise o kako o le musika. Le ngā. A talawhatu i anise, sa ili e lia mo le ainga, ma futa mai ngā e West Hapa i Massey. Sole, ka whewhi whenga la West Hapa ali. Ioi, ale pitonu ule West Hapa. Kasi le pikongo au le leile ye ngei kukongo. Au kilani. Whailai ki re i o oe West Hapa, alu na e sui. Alu e sui. Ai, o ki ka kongo whako kira ka kowo o i ngā wānanga e pe e kuri kasiri ka kowo whalo loa. Fui lele o le Costco. Ngai lisi tu i le mall fo ngai Westgate. Lisi lai tu. Ai alu sa o lai li tu tomatau. E ke maua i la le pitongu ula le West Hapa. Lea sa whai ele matou Christmasi ana nafi i ngai Moya Road. Ai ki le ka ua konungu mele le whani. Ne se mela ka ua koe fungu mele le whani whanimako Christmasi. Ngā maile ko Christmasi anga ngafi sa mole atunu o whaafunga mai. Ngā mamafa ka ko o mako le umu. O le umu. O le mako hae. Tele o ai ngā pengu whatua na le lala utala. I ia i mangele. Langona lota fia. E afe malita vale sau. Ai atu ilea ainga. Whai mai a whare ia i rumai maota, rumai whale. Ia o tale la au ma ai fia rungo lau mana foa. Ma ngai a tele. Ma ngai a tele. O le vaitau o le whiase sia. Ia ai tautua ngai matale lunga la wala. Matale lunga la wala. Koe wakul vautuanga lea. A whai o ngai ke fuafua ki alue. A velau ta vale ma o ma ainga ta whao. A e tango fia ava ma losi. Siri ai pe a tu ulu ta vale. E a veles tanganta. Ioi, leise se... Aone ia se manatu wha mawalunga i sona. Potom sona tamai. Wa tele o tātou. E ki nganga kango le awa whaiaka. A familia ai. O le au ke malamalama. O le au ke roa. Au mei e whai. E makua mawalalo ke le ngala ngona whapena. E le manuia. Awe tangolo le awa malosi. Tu ul foi ulu le tāwale. Whatau tai le sā. E leisi tanganta. Se i alula se i nong a whapea ke mga o ki alula lau tāwale ke whasoa wa. Alula nga oe. Alula nga oe. Ia ma se i rofe kauia ngea ma se kui se da awala. Nga i rolo la i len wha le
le o lau whaai unga. Le nā. Mangaia. Anga ese Fruin, Agnes Fruin, sorry. Whamuni atu Christmas. Oi lesi e te rei tau alo wha. Whaftaile mai tamai, whamuni atu Christmas. Suia tole foa, good morning. Good morning and Merry Christmas. Time masani mangaia. Lai fai de kofi, a wai ka fe. Fa mai pari ma ale musika le fai de kofi sing. O ia fa kule ve vela singeri e fai ko kofi. Kolu lima a woi ka fe e si dia au kilangi. E si dia na au kilangi. Kasi le mea, wa masangi ali ka kai ori ve vela. E o foi amatongi ngi sila au a foi nga ve vela. E o masangi a foi matongi ngi sila. Ai e le vevela kele la pel vevela le fa mo menga singi tile yoane alo fatu aftel ma futa mai famuniatu Christmasi o famuniatu for Christmasi sunga ya tile yoane i ainga o mara volo ma futa mai Australia New Zealand ma America tu fa amen fai si de vale ko filo good morning ma famuniatu Christmasi ya te uruma se fa now After my mai. For if I'm no Aleki, Ioane Hunt, alo fatu, olo fa fonga mai Three Kings, I Aukilangi, a sole. Pikongu ulale ale, pikongu kongu alale, leng fa pe mo fa ko sa ukal. Ale la eva mai Aleki, pikongu ole au mamafa. Ole au mamafa kama ia ile kele za pikole manero. Yo, fa tano fatu. Familia tu fo ile Christmas ante o Ya, ka koe vai vanga I lungo le. Musika reda sa masuni me vitolu amo, a fia ngai tato maso fia. O ele nana e malanga me te whao I New Zealand vai tauna nei. Ya, malo. Eva poto. Yo, nane winga ro kala eva pok faima o malawaenga ngai ke wha mau kuwa iwa ia. Le mall. Ya, ngā ore kusi au lo au. E ore ke me ki alu ai wa whao a koe ave. Yo, mea ngara ngai ka ole eva poko. Gisi voka ko nga le eva su e o nga a se sole ku ia nga mea wa le eva nga mariu ko inga nga fie fat ko nga eva nga le eva su e o nga te tolu minuto na tale le tu lai vanu Yes.
Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Baby, tell me how you feel. Baby, got me one up, babe, I wanna see the deal. Oh, your phone rings, baby, one of a meal. Still, I wanna find you, never wanna take the wheel. She the one, she the witch, she the queen, she the reason why I wanna fall in love like She the love of my life, but I never ever wanna see her face in my dreams. Why I never wanna cry about a woman, never in my life for a woman.
Joe fo i le ainga musika o le nei fo i vai le Taeao, le Malu le Taeao, breakfast show le tato, Radio Samoa, se folo lima i vatolu a mo le tato, teimi le o iai o fitu minuti le o te aine le tu la valo, fatalvatu sunga ia Paulo Faleniko, lo mai futamai, e le nei fo i vai le tato proclame, famulir fo le Christmas i ante. Oi, te pora mulitalo yo elu lea e mafuta mo fo lungo Facebook fa pe mailan na tustu singa lea. Familiatu Christmas i uso matuangane i Australia fa pe ainga u malawa i tono New Zealand nei. Ia le na familianga le na vatu ia te pora mulitalo yo elu i lungo le tanto Facebook. He seti ma mirama alo fantu ia te oasis. Good morning and Merry Christmas to you and your little family down Wellington. Fatalo fanto, dai mai futamai. Toso Aquino, familiatu Christmasi, ma futamai Germany, au i kafe fe. Wole manga kuali whakalo whawhaasia mangi sole. Anyway, fatalo fanto iante oi, familiatu Christmasi. Po fea lava maenga o lo iai tātou tino. Sia mangi rea. O kele voli tātou kungu ngai lisi pitonu o koe ngai au kafo sia mangi o Austria. Ia Sweden. Wai ko kele voi kele ngawala umai ngai Sweden la tau. Ia malo. Na whiunga tu mafono peni malvaltu ia sa peleti. Alo fatu familiatu Christmas. Ia te urua mal whanau misa fwene urutu Afta ile tu o moa vanoa. O mafuta mene tu aine foi vai tau aso fia. E oi, ia o lesi vai enga leo ka kula pesele mo outou. Pesele mai le Hallelujah Worship Team. O le ori ine li kako. A fai wa umala holi te pe wo le semo koko ori le li. Ioi, ia. Fa penga one day millionaire la holi te pe. Ia. Se i roi furo e whakamala la. Pa keki le leit whakuanga mo kako a inga. E pule oi whaso songa o se ring, e le pule a kwa kupola le tau talatu. Pule a oi. Ai, o whautuanga pari i le tau talatu. A vil wha mua me kaunga, a vil wha mua. Wa ai pili e kaunga tongi mua, wa ai lau rent. A vil tongi mua. Ia, o ngisi kupe kokoi. Ia, se o le mea ai, o le mea ai. E le loa mai sisi o ngā o le tausu ma le paka ae o le mea māngaia. O le ngai fi le muro mai whawhau. E le o popole su se kupe kau kokongi e ngai mo i pili ma le fale o le vai o le kise. Ma le maupi hain ngai ai. Ia, o alangi si kupe kokoe, ia, whai ai ngai whataunga. Ngai mea lofa, ngai whaalawe lave. Vai ful fara vela ve konga fa misi. E lo so le fai a inga. Ai fa la vela ve ke lo ala vai. La ai la va tanga la sa mo fai. Ya ai so nga ponga fo isi ke mi so le e manga o hangi se lo ma au sa mo e ma wo runga ka ko sa fa ngai fai. Ai le lo ma kwa. Kele me fai le atu fo kwanga nga. Peang whai atu pule oi whaasu suanga useling al fautuanga le angai ila unga ruenga le fut whenga ruenga ai te li e matu whengai pia ma ainga suru mai e le lava la lato whaasoa te loa a le lei anga pa keki le lei kako useling e le mwhai fo ionga le manguia e manguia lava ngai o kako ainga e vale lor kako pake kingo se ringi u famuia mai le tu le vai aso ai tatou i tongi po penge fiki whengai lo tatou mwhang tampo po ngā. Yo, a eo ola pulanga ngā. O pese ne mo ore onia ineni. Tulo,
Hallelujah worship team i le pesele na oli hia i le li. Sfulima minuti le ute nei le tu la valo. Fa talvati ai seta tango moa familiatu Christmasi a misa fo i Rita Lennox. O lo o fe papa toi toi. Ele mamawa o kala koi ile. Fa kai fa ir Malu Taeao Rita. Sa sali tu lima familiatu le Christmasi a misa fo i Fika Fitness, o lo mai futa mai lunga le tanto Facebook page Radio Samoa. Juliana Smith, familiatu Christmasi, o le ai le fe autostusia lea Juliana. Fai mai familiatu Christmasi o uso, matuangana i Brisbane, ma Melepone i Australia, fa pe i New Zealand, fa pe sia u whanau i Melepone, i a whalele tasi, ma solo, a o New Zealand, i a Henry Jr. i Papakura. Ngaia. Lei, alo fatu, fa tele mai futa mai, ele nei vaenga le tanto proclame, ia, mai se fo i te pora mulitalo Iosefa, fa tele lango mai. Caroline Tuala, fa atu le Christmasi, ia, ma good morning ati oi male ainga. Ia, mai se fo i sia wole ala epa, au i kafefe. Fa atu le Christmasi la epa se fo, fa tele mai futa mai, tal sia mo se Christmasi manuia. Ia ai me se fo i le ainga. Talo fo i a fale ali i popoli. O lo mai futa mai fa atu Christmasi. Ferretti avei fatili. Good morning. Fa fu Christmasi to male ainga. Ba ngaia ko kele tato au ve vale we no Facebook page le readers ha mo le Taeao. Ia ola wa ka kalo loko mo wala lo likes makango i share atu. O la o moi mitinga ia mo se lima se fulo ka ko shell ni kai kere ngi se ka ko ki fi fa tas ia le na fatala fatu i le sunga ya Mulipola Wayne o le tato mapuitinga ia me se fo io le telenga mta fa to tunu o so yo wa ne pa yesu fa o ngalu due mata tu ile tunu u fa i di fo le mapuitinga o se fa ili family loto o ni tamali i si u fonga le lei si u fonga manai tau tua le lei a fia mo ala se fa ili ta po le ala se fa moi moenga ia le na Mulipola Wayne ma ta fa tau tunu ia o la oi en feng fa fia o le tau e ke karangoa i ai o la uso fo vangi pe so fa o angelu me o le makwani leia tala no so ko nga musika te mo mia e maua uma nga maputinga vave telengese vi ingo a fio anga tupulanga televo golden oldies maua uma so ko nga musika io Tala fatu la uso familiatu Christmas. Skem before mo sa vonga fa ko kofe. Ya, ka ko nga e fa un neta sanga. Fa tala fatu ya Faith tapu i o lo mai futa mai ia Moroni i ao. Familiatu Christmas ia te o don't no pesela. Kasi le pese se alo fia ia. Sa lo fa fa fonga me kele kim ke kuke. Kele nga utai nga o ke fia le mafu anga pesela. I love the story behind this song. If you lola le menga kupu ma fo kusi peselia. Ya. E kongi kupe fo fam kalanga o hisu peseri. No sur minuti le hotel van. My darling, you still never forgonga. I say a tala noa io momoonga. Eletio a tala solomona. E peo le otio le malosio le alofa. Ia avea aua fionga. Ma baila awanga ilo uneiola. Ua avea lava oe. Tumu lo fa moe le forma
ia le tamanu salu pepe La ia I whangaba a tele Kalue oe mole malo meleke Ai o pasanga I le fe au lau tele O le tula fono a leke o me teri To ese le tutusa e le tutusa A whai e to ese atu whai mai e le tutusa E sili la o na wha uma O ata upu e o le amasua Ai o te wha atali pea I se fua O te popole pea o mana tua Le ina na sunga seisi au tupua Pei oe o le ula e se tua E tale tupa e whai o lona lua Awe I tae manua mao I le ngaluna o na whaafua Malanga na luto atasi Na lutia I pe au o le sami Toe taiane I pe au wala Mai mai wa musu le te ine tau sala Wa a moe moe ngā wale a wala E le se a e la male ti o tala E le whai e so uloto Ai tulo whina ngalo Wa mali e lau whaalo alo O ita o siunga pepe E lolo lava I le angi a le matangi Ai o te pese pea ma o whai loa Leo au se tupu po se li I mau oa E le o ita oia se tangata poto Po se aloa ni a Samoa A o ita nei lava O si tangata noa Wa uma fo I ona e loa Ti o taloto wa malie Toi fua teine o meleke O le apo I sia li ini usila E mama o le fasalele Ua malia lau whaalo alo O le apo I sia li ia o ao Ae ta, tau whai sa ili Ma wha a tali tali pea I se aso Ae ta, tau whai sa ili Ma wha a tali tali pea I se aso Laine awe lua I le pesele na mai tia mai taling. Ai lalwa he ngale fe mai pali I se wha makala mai leo wingo le pese. So le ele I se meo koe wha makala fuol vai kaure. O ka koe wha makala je rengi eri. So ia ko ki poko le anga wapenga. Se usa vai vai male malo yopo le un pempe wha talo whatu so malo le tau tuel ni vui tau sanga le auma. Telefo yo tiu te ma fai vai fenga yai va tai le tua o lo molo sui fo mo e tau tua le tino mo vo se vonoa ya wala mai fai se kofe fai se tala Marcelina Brown va talo vatu pe Williamu yo se fatu ia po o pe foi Williamu yo se fatu fa tai le mai futa mai il tato polo kalame ki tiona mo angu titia famlia tu le Christmas a me se fo io ai si le lunga il tato por kalami le aonga upo tomuli patalo fatu family to Christmas likes ma sia tu tato page le sunga ya semi tu ya tua family to Christmas ya te oi le wo to 5 minute a fo le valo
Tāliva uma fo ila utiute pe au na whaiatu tele lava o tātou prokalame ia ele o whaina whātaunu ina ne fo teimi taluai o le iei tātou ia so malo lo tuileana a loe vui a tāna whātu manuia le kirisimasi o ngai mawhukta mai whia papa toi hei ia la whainga la papa toi sa li ia makoa ko kille la papa toile va mai ngai kaya o le lei family antu Christmas after le mafuta mai la va pupua ko le mafu angal peselenga o manka ko ngai a le lau kele alu o su o le a o ngai o mai malu ngalu le tutu ila manatu ne le fia fai pola i la na wall to mai tai tutu ila o te lole ngole o te le ta wa tua ea whapele tala, ngā lule o sule sunga le ria o i ngā i tutuila. I le tamaita i la lea o oma na tu tala o le ala whai. Poipo ia ai anga i mai le wafu. Ia ai peo i nāna to e muso le tamaita i sau i pou. Na mafu ai o na tusi le pese la lea. Nena umatu nei. Ngai ke loa i upo le pese. Mai o le a to e fo i ia. Ngofo i le malo meleke a la sanga I kai whaile e whia urau tele. Yeah, makele o isi upol pesenanga. It's a long story, a beautiful story, but kele mga o e whamkala umaku ngā singa mea ngai ki si via I fo le wingol pesele na. Sanga live o live, mawhita mai whamri atu le kirisimasi e mise fo I o sunga ia whesurua I Samuelu. Surua I alofatu whaftel mawhita mai manuia kirisimasi. O ilisi vaenga lea ropina la wano ma to lua ma le whanau. Whamni at fo I le Christmas. Ia ma so ko whingiranga le ropina. Ma kea, ma le whangau, ti ai, te lenga ia la ulu, ma lin, ia misa fo I o sunga le lauli, Johnny, ia alufatu whamni atu Christmas I ante utou, mai a whalongo, misa fo I o whamuina, ma le whanau, mai whalongo petera, whamni atu Christmasi, ia ma le talenga ia whiwhaisea, ma le tausi aruta, ma le whanau, ma lole ngā ruru le tausanga, whamni atu Christmasi ante utou, e lau pese lea leanga o mga oe kātu mo utou. Lea, kamala lea, ioi, whai aso, ma le pese lea, lea lengo le kako pese, manatu file mu, ioi, e na woto e lo minute a fale tu lai van. Ma lo ngā lua le Taeao la ngā sese. Ke ofo pia whapele I lau laua li lau mālua Taeao sko I ngama si lau makua. Mo levo ang kau ngā lu tātou. Ea matautua nā mā oi, me se ainge o tā whawhau. E mā ngai a fo. Whai le le ia se puti le whale. Ngolo la ia le I mta whanga, po paka. A mata māli eina, ngā sese papa kiwa wālu na winga. Whātua ai fo I po le tasi sa wali le lua. Yo, a le la wo umang fa yakul Malu Taeao le fale. Tau I le ia la ngā mo tātou. Te prora mulitalo a yoelu tal pese le motu u malava. Me se fo I le sunga ia alolu, salia, ia me se fo I o sarolo mai futa mai ngā I whangari I Samoa. Ia, ma pais, le mai futa mai whamni atu Christmas. Ia te o taula. E pase fo alofatu, whamni atu Christmas. Pese le mo to uma.
Fai aso Serenaders ma le pesele na manatu file mui no toe lus fulima minuto no tale o leitu la hiva pau foi na minuto lo toe la tau tuantu le vango le Taeao il breakfast show po le Malu le Taeao loto mua valoia alo fatu fa del ma mai ngai falani pa fidio tu nganga le fa pe maila na fe autostusia Whamonui atu le Kirisimasi ina yo ainga o lo matamata atu masio tolua ia ke le ofa o ke le ofa le inunga ia masio wantili o mo tonto sa me Australia mato fai Kirisimasi nei mangele masio whanau ia Andrew o puia mafeleti ma le whanau mangaia Christmas time it's a family season a time for families to come together and share the love I mea ai, mea lofa, so se mea lava. Mangaia. Le peti pese tā whatalawatu whamriatu Christmasi, mai se foi Christian peniata, good morning, Merry Christmas. O vaenga le eva mai I mangele. Sa o ane ngofuanga ngai ko kia. O mangele le makoha I A plus. Eo, e laka kako I mea uma ai fialu le west ka anga e oso kwa le motorway ngale tano I Waterview o le west. Ai fialaku I o neanga whaminguki, ai fiasau manukau whaminguki, ai fialaku I o tou whaminguki, ai fialu fo I miro moa whafo I minguki. E laka kako so se mea lava lona winga mangele is the best place to live mangele mo kwai sekia e ui al kero aso koe a ale misi aso vai aso maneri kopa fa pepe lunga hai sekia mangele nei talo fatu o fenga renga malava farfenga renga o lo fenga renga ai al piyama Malu nei o tatou tangata Malu ngā lue a te o tau, whare tā vale o whare ainga, pole ale whare ainga ro ngā lue le atu no, ia whatāna whātu I a te o tau, mori atu lo whaanga mwhamunianga o le Christmasi, ia te o tau malawa le whionga ia te akono sa nele, whamuni atu le Christmasi I lau whionga te akono, ma le whaltua, ma le no whaano, me se fōi le whionga ia murianga tele, Sarah, tui tama masionari I ma le whanau, Ia, JPU malawa tamali, tupu ma tamali o le tātua tinu o lo tautua I le malo ni sila, ia o unanga wha msino, ia po le JPs, wha muni atu le tua ia te o tau Christmas, ia e le whaingo fia fo ia o tau whaiva mau tau tiute, ai whaftai le tua, mo le whaongaina o lo tau soifua, toi luas fulutasi ma le awa minute o na tāle o leitu la iwa, te tala atu la ulainga ai se fi whamanuia Christmas mal tausanga Christmas not ta tausanga fau Christmas wanga ngafi Christmas o le ala vai mola mo nei ai mai se pa peini ai ngai America ia la te tala la wa noa mo nei vala au e le telefoi ini vala au e tala tu ele laina ai a uma lola o pese de la ta Ea, tako wolo la ia lea, whaia tātou whamunianga. O le pese lea fia tauina sa rosa mai le whaili, le maputi ngā, le sunga ia Muripola Wayne, ea, o le pese lea, tā whapitoi nātu mo le tātou whatinu, o mese o tōna e mafuta mai le vaenga le Taeao. O mo le pese lea tātou woloa, leo emo meina mori, whaia tātou whamunianga, I nai minute le tutoe o lau tautua nei Taeao. One afi
watu se mea afai ngata Ia tawina se rosa Matu wilo ulima Holo uolo falena Epi one afi Uale matine ya O unei langona Manei mafau fauma Lo una watu Se mea afai ngata Ia tawina se rosa Matu wilo ulima Holo uolo falena Tawi vinga Mamea fita ole olanga Fesoa ina Epe ope amo le vasa Tu ina naunga Ileva aina o mata Lo uawe No maya sofa atua tuana Epi one afi Uale matine ya O unei langona Manei mafau faunga Lo una watu Se mea afai ngata Ia tawina se rosa Matu wilo ulima Holo uolo falena Sola Fa'aluma ita Lea ise sa olotola Oh, folina Mose sulu ile fongisa Ahola upu Mose mosele mamae ile la Epi one afi Uale matine ya Nei langona Manei mafau faunga Lo una watu Se mea afai ngata Ia tawina se rosa Matu wilo ulima Holo uolo falena O unei langona Manei mafau faunga Lo una watu Se mea afai ngata Ia tawina se rosa Matu wilo ulima Holo uolo falena Epi one afi Uale matine ya O unei langona Manei mafau faunga Lo una watu Se mea afai ngata Ia tawina se rosa Matu wilo ulima Holo uolo falena Te fia tau ina se rosa mai I le whae li lau I lona mapuitinga I le ne foi vaenga o le proklame. Ea o te tala tātou lainga le na I le telefoni avano tui nantu msalo to nei ea o whamnianga na al kirisimasi a wale lava tātou tiri vai tau kirisimasi.
Oi, ia e mo malo marcako la inga tato wol tato telefoni talofa. Malo soi foi lo son pali. Alo se fo mongia. Le kilismasi. Ia whawhetai a pari molo avanoa. Ia olo whaangai watu nei. A inga i whape fo ia nei whanau ngā lulue. I ngā luenga. Mo malu watu ia lo whaangai. Ia ingo se utina ia sau. Ia masui Palestine. Ia olo i nei. Ia whape nā fo ia. Samoa lo ia inisi o la inga. Alo fatu ia i whaiti au ia koroseta masoi nai whai a ai le metisi ia sa utan fo ia koroseta ma whaitua ia maalia i nai i whale a lupo ia manuia tau ngā luenga ia le au masoi ma le au a tufunga ma le ina ma le au malau i nai i ia sau alofa tele mo o to manuia le kilisimasi o le whaisiau ia tungu popo pātu i le umuenga ia o kua te mane nei i la loi i Wellington ia o le whaisiau fo ia a mosa saioi ia polimatai ia manuia tau ngā luenga a penau mātou ainga uma ainga lo si o mātou ainga i nai sale aula ia o lo a lo fatele atu mātou ia va pena fui ainga o lo mātou ainga i nai patamea ia alo lo fa fo mo o to manuia kilisimasi ia fa pena fui lau sunga pali malainga lo fatele mo ia mania kilisimasi ia mau festau sang fo malo ngalue le ia so malo lo ai lo tau fai mai ia no le pa mali o le atunu ai mania tele ia toi tai mo le nei aso pali alo fatu alo fatu mo lui fo kilisimasi e to il tina le si tato vala au talofa malo so po pali malo lo sai mai ia tai la mo le avano ia e vatu fa manuanga moli aso kilisimasi Hawaii e se o tuangane ia sa tele le tio pa pele uso ia fauli mana ia la fa nau ia fa manuia atu kilisimasi nei aso ia te oto umalava ma was kilisimasi fia ia te oto nai tu la langi ia vatu fo e fa manuia kilisimasi se kalesia BIPC Glen Eden mata fale umalava le kalesia alo fatu mo oto umalava sunga fa fenga ya e sera ma Joana fa pe fo isunga ya Karima falele tunga ya tau naola ma tiute ma sfanau ya fa pe fo ye riko ma tolua ma sfanau sitia ma tolua ma sfanau sa u sta pele sunga ya asora mahenga ya ma arona mativa ya pa manuel folki simasi so no sapo e fare alili sunga to ina ya to moso mo Susana ya mai se o se no ato umalava ya va to foi fa manuel kisimasi de sunga ya na fionga ya tamama to ya au pito pupu ya alofa to mo oe ya mawala valo so fu malo loina alo fo mo ime matawale pa pe fo ya pito viliamo mare to lua mal fanau ya le awe va uma alletio ya vai pua ya alo fatu fe arfani mal fanau pa pe tina ya la ufili ya lo fatu noa lo fatu mo oe pa manuato kismasimo oe mare to lua mal fanau pa manuia for kismasi ya pe I maspanau I lo kalastete fa pe foile afionga ya nanai mas ai marfanau alo ya fa manuanga avatu ya solo au marfanau ne Henderson ya manuia la utiute pari ya lo fatu mo oe after football mai manuia foile ne vai ngol Taeao talo fatato valau ya talo fa la sunga pari mongi kismasi muir kismas ya raftai mula ngo ya ai ni ngo ka we pa manguia ko kismasi ngayo ai ngala ya Amerika wa ngila ko kismasi ya pari ya o sho ka singa ya vai fanga mika
ia o sio teira o kilo mai o futi o lo ishero ia o sio ko finge lai San Francisco ia o Chile to i lufua among kele kulava le tu ko kisimasi ni kausanga ia mo se kisimasi fia manuia among ia ko kisimasi ngai o uso le tafuna kuila ia o le lava ma sonto lua ia sala malfanau ia se uso ia toe maline malfanau ia msojo makuso le titia tielu ia alofa le tua yo ko mau se Christmas fifi le tausanga manuia ia fa mangia ko fo ile Christmas i sio mako tua oi ne mako kwa oi u mako le felo ile so ngafi wa sa o ko ila ko ka fa o ke beach ia o fo mau e mau e nai fa na o Christmas ai ia fa mangia tu o to fa sa lima mal tausi le fio e tauliri ia fa tai lava molngi ka usanga ko ele o ko wala le mai pe mo maua ia ele ngata i ai ia o ka ko no fo le mar fide mu ia fa pe hoi ngai o ma ko kwa o u malawa i ngai o tara ia man ko hoi pari fa mai kai ko pe o tara ka ulanga le o kilang ia ia al me sidi va ia fa man ia ko kismasi i sungale JP ia fa funa ita silawese ia mangai tina makua malawa ya felfani o taima di mai tau mar ko kele o mai matua makua foi o le mausfelo ai ngi kausanga ia fai o ngi kausanga ia mangia lau ukeli pari ia polo fionga pola ia foi le ai ia lo fakele aku ia le pepe musalma sine ngi otara lo fatela tu lo fioga lo pepe fa munir foi le Christmasi ia te olua ma le faltua me se foi no fano ia stai lava mangi kiuki ia tai salope to lua ni avanope to tasi o mata to fa mnianga talo fol valau talo fa pale ila wa fionga pola sunga foi malo ala informai aka la eno so yai pali weird Christmas o ia mangia Christmas o mal fale kua ia o lo pulelo fale ni o lo mangia fa tai ia me silia le ulia ia la papa de lo ia a fa mangia o Christmas Samoa ia o que alo fakele kwa mo wa inga makakulifanga ngi mal pangau pa maka mal pangau ia o Josefa mal pangau la keki mal pangau ngola mal pangau ia kai mali famele mal pangau ia o ake mal pangau ia fa pe foi o ainga o mais le kuma lo makakulifanga so se le fanga fa longo mai ia ke au ngai kula ia fa mongi akele a Christmas fa mongi Christmas ia o kama ia kai mali eleki ia fa mongi for Christmas sunga fa fenga inga se mako ikuma lo ale nga kailea ia wo mai fo ngai kungu ia fa pe ngo fa mongi akul Christmas ia ke ko malava ele me fa yonga o ko la nga ko suafa la ngai kwa ko akele a o ko ai la fo ia nga iskanga kai e fa ila ko wa mango ia pali ia o famnganga nga malu faanga mai kai mali pe mika mai kausefo manguia la pali linge aso monko enga tai mali ia manuia telefone nei aso lo fatelantu ia soifuaia ia leo te ono minuto de tale le tu la iva sa mole tunu pelewa manatu ia o la famute fo imala tu programa Malu Taeao le fo Taeao fo na le sile lo fo le tu yanga le lem fam malu peona o lo fo so fo mo le tanto tino o ala vo fa mo juto lo fa pe fo nga lu ai la to uma sa ma futa mai lungo le Facebook page mo le YouTube channel Radio Samoa alofa teleantu mo o tou alofa Samuelu Smith haftele ma futa mai o lo ma futa mai ngai vaiala ma lo va tai se o pole tau tamali sa mbolo to fa fonga fa mangalo lo to o una talo le lo fo le tua i muri ta le fa malo longa lo to so foi ni futa ya fo ia ma tato to fe mo pe ni fenga aso fia
e le manuia me lo tātou tua. Pe se leo manatu lau whamawai tuai, whamangalo se leo to ono re tau tamali, tu pola pali tele, la fulafu peo lau to ona, so i fua me manuia tele le ne yaso. Vanu ilalo o maunga ilunga Mungala mati munga Onu umamao wa o tau wasa O fair air o rosali Oi, olo ula, lo umasina Tafia luese, malene hongisa Wautangi atu, ile atua, letama O fair air, oi rosali Tafia payatu tafia vai la upele pofea oiai So si uleo saupu malu se vai molo ufatu Maunga ilunga manu le ainga Polilo atuai o polinga O ma faufaunga ia so uma O fair air o rosali Tafia paya tu tafia La pupele pofea oiai So si uleo saupu malu Se vai molo ufatu Vanu ilalo o maunga ilunga Mungala mati munga Onu umamao wa ota wasa O fair air o rosali O fair air o rosali O fair air o rosali Jalo fana va tia roa, wa te talaina nei le o nanga e veni, mo fa tangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. In this update, Ahopi police are searching for a man missing in the water after fleeing from officers last night. Eastern Bay of Plenty Area Commander Inspector Nikki Cooney says they were called to a family harm-related incident at Ahopi Beach about 6 p.m. She says when officers arrived, the alleged offender, a 48-year-old Whakatane man, ran away and jumped into the harbour.
Inspector Cooney says officers attempted to get him to come out of the water, but he refused and would not accept help from others in the area. 3 static speed cameras made more than $3 million in the first half of this year. Our newsroom can reveal this trio, with 1 in Wellington and 2 in Auckland, issued more than 40,000 tickets in the period. The camera on State Highway 1 north of Wellington raked in almost $1.5 million by itself. Lachlan Rennie reports. AA road safety spokesperson Dylan Thompson says NZTA data consistently shows crash reductions in the locations where cameras are used. He says after a permanent camera and warning signage was installed on Auckland's Waitakere Road, 98% of vehicles now travel within the speed limit compared to 62% previously. Questions are circulating about the cause of a fatal plane crash in Kazakhstan. The Azerbaijan Airlines flight caught fire while attempting an emergency landing. It had been en route to Russia but diverted due to fog. About 38 people were killed, with the number of survivors ranging between 28 and 32. Retailers are hoping new consumer confidence numbers will deliver a fruitful Boxing Day. The latest ANZ Roy Morgan index for December shows confidence rise back up into triple figures. Retail New Zealand Chief Executive Carolyn Young says stores saw a variety of results from Black Friday, ranging from up to flat and slightly down on the previous year. But she says the average price per transaction has continued to be down all year. That does tell us that people are cautious about what they're spending, but slowly we're starting to see a little bit more spend come through, and we're hoping that that flows through. That's news. In sport, India has called up uncapped all-rounder Tanush Kotian to face Australia in the Boxing Day test starting this afternoon. The visitors have been searching for a replacement spinner after veteran Ravichandran Ashwin's retirement. However, Axar Patel has recently become a father and Kuldeep Yadav is injured. Captain Rohit Sharma says Kotian is ready to make the step up. He's shown in the last 2 years what he's done in domestic cricket, and we really wanted just a backup in case we need spinners, 2 spinners playing here or in Sydney.